Hello guys, check. Welcome back to the vlog na. Okay. Ka channel mo tayo sito klona. YouTube episode pe nang kamutan na. No ngay lunzala na support na zala. Chibo nga hi vlog ko hungnal che hung chu che na. Ka subscriber ho, ka viewer ho nanal che wen. Kyong kanal che inal che na. Okay. Chibo nga cho video hungnal che tay na. Impila tunya hi om hi Noni Resort hin Dimapur district sum hina. Okay. Impila amun he ga available utna guys. Okay, finally clear hung git down na. All right, koi mala driver ha nai na sri e koi mala driver mona koi mala driver finally na man dim se lok cruise de an dim se na khri bai se ai na vlog banao olop bero ai na de bero ai tu se bero photo bi khicho pare de do to mola boss lo mola sahan meeting close na ide moza de do party ho jo okay mola sahan aisna kem bi bung sahan no ha kem bi bung se go ठीक है ha आई मुझे मेरे बहुत ke mola driver sa to ki kick des ni de bal maza sa do gare do number plate one na एजिम ला पीएस ला ye jeng na piece la sa ko saka sa do okay ma ho tai na guys sar ho la hu meeting ball diu hin to hai lut di tai na chule la ya twen mo wa ki to le le hi wa le mun chum guwahati hun mun chum ko na hoi ve wow hoi khu om hi be Noni Resort na ahung visit hoi ve na ma hoi visitor hoi ve okay amun thieng set yeng na pile ga wale le udina langao all right lai la hele parking hin anuk khat parking space ong tamin ti heng na guys ka vewen parking space ong tamin langao ong clear kit win lop so wina okay ti heng na in khu ga vewen pile alang ga wale udina guys check hijlai la hi alle guest house na hijlai hall to guest house tan ni na idika ase tai mo mun chuma ko na hunga la ho ni khana jan khana sang ni sang thon pia in bang ma umyeng theina gas ses melo se umsu ke hena amun thing se eng anomin Switzerland gamlang bang ni na guys ka vewen thing se eng he tuling lai aslang le ya khu fishery mkin hin na le ina kuna nga ga ki ku ya ikoi do ja ki ni yeng na yem ti le jan hana sang hum sang ni pi a le am yo si na nga yeng da nin bang hing na gam bang he tai na num sunga chu ya he guwahati an lang hol mun chung chuma ko na jugat ma ko na ngo khu la ya he stay home hung bol ji wa hum ji wa na yem tila guwahati nga ho twa nga he hills area umbe se lo hen town sung bo building sung bo ya la nga he mol lang akhel le khu mol ga he na mol nu le tabang amin ano hena guys koi than nga kalwal me chule to hampa pul lai hin hampa pul lai hi lo he hi cho he hing se yeng din na pile anoya nga koi na katius ga ve out ga ve haut na kha ve chule la ya hi boating om ji hin ti chu bu na mi ke to le li na ki to le thi ji hin nome to tu som tan ni danga chu lai la ha mi bu na leng ji hena nga ve ka sei ni lai tai na hila ko na hang ko ya ta han koi tha du la hanga koi do za kila du yeng na alright chule khichilang pe hu mul ka I kong khau khit men den nga tul su wi na chong khom he ha ngam zep tan na la insan khon mu du hin la insan ka ga zooming e alright la insan kho hila kho entry ki bola mon hoi ngai khai su dam chmo thu hi otai na okay ga ve de ngam hele na guys ga ve jingwen
lang pe khon lai he chilanga gari ki tole la kon jo ko kazranga forest chi tengle gan hing vi a teksion e pule le win thotong bang hola ya he chi gari ho ko to ri so pu le le hena koi tong lai hung visit hoi ga zoom khat ve okay alright impila mundang ve ket na guys check alright domani hodinga amun hi ga ke do bu anu ma no hena thing set eng he to hi hamba pula hi abo hampa chai che ben dang teng hen hampa hing se na hi chonga to de ta to na ki gul lung pe eng na alright to ne ko bol so to na ding ding hin khu man ne anu na guys doma ka nei ding khat be kong kan pui lo lung tam hi beta alright cho wa nga be thang ka zoom na khat be cho mo dai ngan na dai nga thing phung noi lang del thoi yong he alright pilan ga to winga chom khat deng boting hin lai la hong ta ga to the na alright no mana hin khoi guys ti hi nga pile ba chi phiket na noi lai a khui le bu na to the ja song min chile dimapura ko na he hichila he kon ta ke na 30 minute hobo kilo jin anu ma no me ga vewen mun he hichila ko na bot injury ki ball ja bu na ki lenga ki to ji he na alright pil ga veotin bot palong lo chop yeng na guys ka vewen ga vewen la to nei koi hong bon cha he ka pol so to ni da bang yeng na okay hanu me khop no yeng guys amon julen be asen nga veon langa hong ki zot le leng ta nga zoom kit na pi le khat ve ko loi na jur hat langa na hong be le kilomin amun la yeng we amun lang he dap thet yeng no ma no me guys okay alright hi chlai no ni ro shot he a ale tu pe na nagalan cm na ka best friend pa nephew gam hin alina de na among khat ve le a to kho ko ma la ya chopara hong leng so hong ki chol ya res hong ball ji na guys ka vewen anu mo mo eng chule hi chlai insana hi party hong ball the teng la ji nei teng le wedding party hong ball the na ti che hin hu he amon nu mo mo thieng set deng hu yun vel jenga teng le prom he doi ki pan le kilomin SBI Dimapur region roten le prom ki chai teng la ya sa kan khet du na guys avion ke golchen balna koi bai se hoy balna pe lut da ngona guys ka sa ho men sunga ho ki phatlam me nga lo ko na an ko ho ga azumin khat be so ko ta ya anu ya tui mi ke na lai do be ka che phejip nge khat be to hai chu be se lo jan nang te hung chu che ke dai na laya bu ma kan khet du he o ka sar ho hi win to ho me na mo kan pai so pi na e wat ong thom ki du hen e wat ong kep du he ga veun lai hu le reception tai na em tha dam bu ne lam pi mo la reception ho ticket ka ngai he ga to du na guys gel pi be se poi chi tai a zo a to le le na It's like amun hilin hin na ya he nawa no ma amun chu su na le hi chila he na ke tol le na ngo pil kha be do visit ngai to lang na ga weon
ngolu le ya train tabang ane he hom dan he teng le lai no ni ru ho ai hung ti ale at least slom pe na ai ma personal da hung ding hala 2-3,000 be ke sulut ne na bara pa ma thau pa ma pp pa ma ai wa tu ni he ka sawa meeting le ya free a khong na phat chum dana khong chun chuna ni la ding la samay ong kan khat kit ding chule to ha vlog kan bol pa na lang pe khoi gama impi langa khu ti bo thing phung bo tan na nop dan na gama ti tan adang he tu pbs ata pon na chule hi chila ya hi children park na children park chapang ga ki chip ne ga ki thai ne na nga vewen chula hi le children park hen lampi pang that na toy ma hong ga meeting ga nga hong won saro kho nga vewen hong ke no the thu ya ma ho lit mi ki pan ta to ma hong pan tai na chu e long khuen pang chu okay guys no mina amune thieng set jeng hin impile laya ino kan khap pe na hey balance na hey slow is this sir hey vlog there the ni sar pau na guys ma ho ti la cho cobran sa men ma to hot transfer ta hi wanga domak ni lang tin dom nu ta ki zo le han lang na lang pe kon ti ho lang ki zo lang gam he ga ra tol le ke ki zo le hen chu the na nom the pile dom ni hon ki vet no dom mau kha be lang pui win gam he nom wa le nge dom ni ho ke wong lu a family ni ho ding ang na pile children pa ga ve pha pan na kha ga lu ni ga kap ni ting ting le ban chu hoi line kap ki dom na next ki ta ele children park cycle ong min cycle hong tol le ding chule chakko ho halem le le nong min chule hajile ke thot nang min na ji chapang wa thup na hin koi to langa stay home to hong bol wa hong teng le chap family ni ho na chapang wa la chip sa yu da ham dan ha okay toilet me ose mun am yang hina che nge children pak ga ba naw cha all right check guys ka vewen boy auto khat hong thlai phein na no me lai kom cha tui min tuim le lai boating che lai akuna ki ji tai na atui thu hin ki zap ho phal lo dan dan sei da he bu na bo ke to le the den na to langa in khui la ka saw meeting ball stai na chu wa kho slai in hong no min ka ve na no mercy nge achunga hong to the na to chunga hong ak lam na ka to wa hui thiang ga hop the teng zan di na la nal di na guys la ya ka nge koi ho bon cha wa peleng ni in kho ti he ting le kho pu ana do mu che thing bong kal them ale lai lang kang kal we lang the boi lo na chu mo ai ngai se mun wang chu khat ve wan na chu le amon ha basketball ki chep na me ga ve man anop dan na chu le lang ho helicopter ki nga na me asi mo he na cm pound ki nga ni ne na vezing di ma pur ke lo phai lang han lang sam lang hoi lang yo le thui tha anong teng leo la no ni nong visit thui he di ma pur ko na just 30 minute bus hin chama la ko na kiliang lu hin na pilamun no min hi chalang hule evet ong la ki mu tai na gam la ngen he nge che phe da tang to kan ka si che ju te mat wa la hin hi chalang khui le inong ki slo ta he foreigners lang banga gam la koi thing bon da thing phung no ha to no chum tho na tabang che ga ve jing chu de is like alai dung non taw kho tui lai dung non taw kho imat ni akta siamin na ima aumin chang je le chi thi hilanga chu hui ale
langa chui la meeting ball now chi tai na sarpa ti han azo aka kap ni sa okay mbile sa sampum mo la no ni shoot vlog ball now cha chan ke chai sa taw na guys nom hle eng hu yong level wal eng chong hat kong ka chang la leng leng na le woo smile kilom selwa na guys kai le okay alright no mercy na guys haven to have price hom si khom chai wa dai na okay done okay guys bukne cha to hi khut kum sok na alright no mo mo nge hotel chu ground floor hi toilet washroom hom he na lai lo conference room dan ha ai na khom na peleng to kitang na guys okay guys to ai kasar pan price la ai na kasar pati hon wala sir na is ka wedding prom ki chain to ai buka khet lai to na ka aven alright no mercy nge okay chlo ba khalo tu tai na guys chilo bo sa hin chile kadai chicken hena alright merch man tu hin alright okay za item za chum chum na pila bu ni sa vok kan bol tan chai sa to na guys in la klem phi tai alo asti ho na man ta dar go se na bazar ro okay finally khotom ho yes der prom lo chak check good night guys